سه سال بریویه بهار درسون تیوی مالباتا خوانه چارما یک جبریارین هر مزن یا زحمت جبو جیانا خوبته. و به هیویه پیش روژه اولتر به تایبت جبو زاروکن خواه کوچی آلمانیای کر. ولاته کنو، زمانه کنو و دست بیکه کنو. راوسکه هوان یا یکم کامپا پنابران بو. به روژان به هفتهان و به مهان ده کامپا پنابرانده لدیجی زور و زحمتیان جبو جیانا که اولت تکوشین کرن. پشتی شرط و مرجین کامپی ین دجوار بهاره و مالباتا خواج نوه بون خودی خوانیه کی و دست بیجانا که نو کرن. ایرو تیوی همو زحمتین کو بیره روبرو ماین به مالباتا خواره جیانا که نو آواد که. بیرانین کو وان لدو خواهشتن ددلی وان دا آسید مینن. هیویا وان یاج بو پیش روژه بقاسی وان خورد مینه. اف بشا هیویا وگره چیروک رویتیا کوچبریه یا بهاره دجوارین کو بیره روبرو ماین ود بیشه. کرم کن امجیانا بهاره یا تیرا خواتجه تکوشین برخودان هیوی و بقاوت به هفره گوهداری و تماشه بکن. از بهار جالی حیات ما آلمانیا سال 2023 تول مالباتا خواساتم زارو کیم هنه که چند 23 سالیه کریم 16 سالیه از باتمانی هاتمتنیایی زاروکا خو دیامن اچارام باور که اچارایه شش زاروک دیامنه من ضعف جوك دست مكتبي كر ناوا مالباتي ده كردي ام خبرت ده تركي من نظام بو برايم هر دو خويم پیش بريم دست مكتبي كر جم ماستر بون ام وقتی ده حت نماله تركي تنبو هیچ نهین نبو وقتی ده جم دست مكتبي كر بچکی بهم زحمت بو و کاویگا چوا از لبر هینی زمان دبم با آلمانی هین دبم دورجی ترکی مجبوری بو سگری کم سرسکنی بانا لی سالا سخت نوا صنفا خودم هیچ ترکی خبر ندا هنی نه زمانی خوام خبر دا نه ترکیم خبر دا جبرکوم نزانی بو حتی سینوی زمانی بوم سر بوم مکتبام نه هنگی بین ilkokul ortaokul و lise İlkokul خلاص كر payda ortaokul payda lise pay hevdi şu darbastı ben payda nizam çima min üniversite ne kont bavim zahser مسكني bavim cidiyamji sala 2002'da azavcin zlamim لسه شغل قورانت بداية هي بالصالة بريم ورنبر حتى ورنبر الباروي دي شغلي دكان كده دي شغلي زارو كم شنو مكتبه اكتيف بون زارو كمان hani eko duçu kurem duçu gitar kursu her çeşit kırın yani İngilizce kursu yani dobre zanibin bre her çeşit eko dünyayı zanibin bre xo peş bixin bişer her awayı kaçam musa kaçam çok kursa kemane jiyan ki hoş duçu یک مالباتا خوره یک تم دایم به هدیره یعنی تشتک ببت کاری خوب گیمی یکی اما مالباتا ما زاف به هدی و گریداییه یعنی ما خو هیچ جوی خود ندیدیه نه ازو خوی خو نه برای خو نه باوی خو نه دیام رحمت کردی سال 2012 ده ما هیچ خو جوی خود نکر ما لا خسوام سا ام تمو دایم به هدیره هیچ ما خو جوی خود نکر از 20 سال لورمام پشتی کو زوجی 20 سال نوادمم بواجی زحمت بو هاتنا من بمجی زحمت بو چونکه تبدا نفبریده بو ایوا تهاتی ور نه ده هيا نه باف هيا نه خودی نه تکستنه تی چبکی تیل ایشی خو بعد لینی تیل در دورا خو برینی تی هوالش خوره چکی تی لاقی انسانی قراب شی ببی
اكو زمانته نعجبينه اكو شكلته نعجبينه اكو جياناته نعجبينه تقلك انسانات حياته خود بيني اما وكي بيجن كي قالك تناف ده هري وري حتى توانج ناف درقي قالك انسان اللي فرصه بيشكلي جو جوا دورك بزاروکی خوره بوم وقتی جمعه مکتبی دهاتم درسی وارم درسی راستی بیجم مکتبات ترکی و آلمانیا لها فرق که يعني وقتی از هات مبر وقتی کرندس مکتبی کرد اصلا بی فرق کرد يعني چون اکوام سر مکتبی تد اکوام تنبو هنی زانه بونام تنبو مکتبی آلمانیا چوانه به چه شکلی نیزارو کیم چپکن هوال کی مگود هوال کی مگو يعني هیچ تجاري علاقه خوش تناينن تاني دعوه زمالتت كن هوالي مجي بري ما بسال كوني في هاتبو هوالي كيمي زهي زارو كانتي بو بچكي از بترس بو اج برچت ترس بو مدگو زارو كم هني جيان كي اوكي چوا بيجم سوسيال تركي هب جواره مالا باوي زلامي من دچونا كورسا خود جبير تكرن هني جيان كي اكوي درباس تكرن ابجار كده من جيانا واخرا كر از ملويد فكري متقول جبالور عين جيان كاربن بردوام كر اما بشتي كون هاتن كورن دس مكتبي كر من فكري جيانا ور حتره چه خاطر مكتبات تركي تدخويني جي كارك ناكه بدستيته ملوي فكري يعني مالكاري بوارد كر تشتكو مزاني وقت مكتبي ده هاتن شد درسي وهبه من بالكاري بوارد كر قوتام جانا ندقهاي موانا بريوات دا مع الموانا جب مع الموارا مخبر دا جبوا لي كاري بوارا بكن لي ليفر نوسايا ليفر حتى جستواتي معلم على كاري بوارا كن تشتكو ستيما دكم زاروكي خوره بيجن هاي شخو هبن هاني سردرسي خو تنبسكن هاني وقتين از نابم كاتبي تشكر تشواكر از بين نابجم جواره وتزاني كو ليفر وقتی تا مکتب خلاص کر جیانک پیشیاته جیانکی فرال بر پیشیاته اما هجار ببقي حسب نفايته وقت المكتبة تدخويني تي دام كي اما تتش دستيتنا كذا اشخوا خو بيجم خو هم د انيفرسيتي خلاص كرنا رنگين خو هم نبچوك د انيفرسيتي خلاص كرنا انشاءات مهندسي خلاص كريه و كونسرفاتوار خلاص كريه بيقا بطاله يعني تتشخى بخويني جي اكواق اما كاخو نابيني في تركي تاني تبزماني خو تعبا خود ميني يعني افج برزارو كم الزحفي زحمت يعني مشخورة د فكري متقوي زارو كم تعبي ببينن يعني هم مجيد بطلة هم بدناوات بطلة اما تشتك جد استوانا كذا يعني اجانا د فكري مدبم تشو هم هاتنا باجيش خور اجانا اكتب يعني چونك تزان بونا مصر المانيا تنبو بچ فكري ظلامين بچكي سر عشره اكواوي نخوش بو جيكار فكري وانا لهبو اصابيجم وي ديرك جينات قوتن سر örneki بدمته مثلا ند تشت مراسمك يوتشيبه جيرا ند قوتن مثلا قركت في جليل خوكي اما بايده ويت كرنا محنا يعني شما وي جليل خونا كليه اما تنقوت يا جيرا تبي بري هنگي تقوت باش خوي بيشكلي كربا اما محنا وانا او تابي ويت كرنا محنا يعني بتش شكليه مي بناني بليز نسا بيجو روشكي هاد قوم هرن مقومي تشواتشن هاني امنا ورزانن امنا بزماني وازانن امي بتشي يعني هنجي وقتين بيشو قد هيني زمان تكنو بتين يعني جهر دو طرف هاجي راستي بيجم هم جويرة خيفة هم جويرة خيفة بيجاكو اقدبو او دو اراي ددما بوي شكلي قرار اخواد اصلا دا قو هاني
ئەرێ ئەس کوردم ئەستا زمانی خۆت سەکنم ئەما ئەس نکارم هەنێ بێجە ئەزێ ئەوێ من ئەکن ئەوێ من ئاجزکن نێجە سەر چا بێژم سەر زمان کولی ورنج ئاسنا کوردن ئەمە فکر نەیەکە هەنی وەختێ ئەو بە شتێک وایەکی دەیشینەژی ئەو ئاسڵندا یعنی زمان یەکە ئەمە فکر نەیەکە مە چی دیتیە مە ji malbata xwe ji xeynî zimanê dayika me tiştekî nedîtanî ji me re ew zehf qîmet e çünkü tu xwe bi wî nas dikî tu bi xwe bi wî zanî dileyekî pê değişî aslında hani tamam fikrê te belkî newekayê min be belkî em fikrê me neweka hevdî be ama ziman pêştir e hani em mecbûrin bi zimanê xwe xebrin çünkü em bi zimanê xwe xwe nas dikin li vir mesela ji me re dibêjin erê hûn Kurdin ama kavnî ça ispat bikin te ji xeynî zimanê we tiştek destê we de heye yan ne tiştek destê me de tune زەح زەحمەت بوو وەکی خەونێکی بوو ئەشتر ڕاستی بێژم هەنێ دەرو دۆرە خۆ درێنێت کەسی ناز ناکی زمان نزانی وەختەیەم چوون شتە گۆ ئونێ هەر نەڤید داهمی ئونێ ئیلتیجا خۆ بدن ئونێ فەلان تشتی بکن ئەم دەچن ئەمە ئەم تشتێکی نزانن هەنی وەکی هەرجار بێ وەکی زاروکی نوش دیا خۆ چێ بوو بە Tirkî tu di zimana zanî ama tê ew zimanê te bikêrî te nayê. Li vir tê ji nû re hînî zimankî bibî. Hînî însanê nû bibî. Hîn ça bêjim kultura însana bibî. Di her tiştî dî ber çavê xwe. Yani neqeba tiştê ku me dîtiye û ê vir gelkî firqeye. Gelkî firqeye. ساعات ئێوار بوو باوەڕکەم کە وەختێ me birne ciyê îltîcayê me birne kampê kamp dikeviyê her deru dorayê asê tev konteynerin her malbat ki odekî de wextêm hatin jî ez wisa bawer dikim milet zehf hatibû Almanya çünkü qebûl nedkirin henî pîrek û zilama ji hevdî diveqetandin هنگی گوتم برای زلامت خنده اودی که اون تنی چیه دم مگویم قبول نکنن یعنی مالباتن ام نخواهن جهدی بام دب یعنی ما خو حاضر جی ابنت کر پسیکولوژیا مجبور چیکار چون ام حتما وضعت کینو ام نکان جهدی فقط تجاری جم جهدی نه فقط yani قبول کرن گوتم ماما میودی که بدنم اون چیکی صبره بکشینن چون که اوی کوم جیو و بنوی اودی نخوش دوی رخی دهنه اون کارنی داره اره مگو حیرم جوده جی ندار که بقم نک برم با هفدی بن چون که از باور نکم کو هنی از دیسا برکی اکون مزارو که خراب و بانا مجی وای سکنی بای گوت با چما بابی مجمع دور کرد وقتیم کتنس بچکی اکو ترسیم وقتش کت مقام yani بیم یا او قام چوایه yani دیتنو گوتن نه به قام کی قام اکوا قام بچکی زحمته gelek insan دیتنو وی شکلی که بوی شکلی چوایه جیانای خوار ناوی رازا ناوی هر تشتی گل کی زحمته هر دری انسان هبون و نشکسی جواجی خو ندالی کی حواله می صرف چه بون حواله می رومان چه بون ماجار چه بون ما به هر کسی حوالتی به زمان نه حوالتی کرسیم از هر جد بیم حوالتی دوستانی دلخوشی نسر اصله نسر زمانه کو یک قدری هفتی زانه به تشتك جيب قيمة ترتنية قدر يك يعني أم ببونه هواج هفدير بزمان كسيج مش هفدي فعم يكون عم ببونه كومك ما بهفدير خبر ده يعني أم بونه وكي مالبات كي شو كي أم بإيشة هفدي زانه أم دردي هفدي زانه إيه قالك خوشي أو بو ما خو هيش هفدي قط نكر هوا أشترى بيج من أسين هوا تياور
ناگی جه هەواڵتیا دەڤەری مەخۆ بە هەفدی بە گرێدا چونکە مەزانی بوو ئەم سەر چما ئەم بە هەفدیرەنە بەلکی gelek insan bê wala ka û çima yani û çima hevalin ka çi işê te pirsivare heye ya jî macara re heye ya jî romana re heye ama be herkesî kurêm bi kampê de pêşî xwe da alîkî hani hem ser psikolojik çünkü nehînî ortamkî wisa nebûne ciyekî wisa nebûne wextêm ketine hiç hevaltî nekir her du ji odê ne derketin خوش خوارن نتخوارن اکوای çünkü kamp gavadişim bu kamp gerçekten kamp akwa kamp sahfik zahmet bu. Payda ben bezman kurem havalti kır. Vaktim derkedim dugom ne derkevin. Çimam derkevin. Hakkı havaltiya ve xort heji behevdire akut kır da akfır. Ben khani komalay ma fi Mirova ey Almanya xode ani pêşiya me ti carî dev ji me neberda ewana xanî ji me re dît me got dixwazim ew sersekinîn ewana alîkarî bi me re kir bi her tiştê xwe re alîkarî bi te re dikin esê yanî ez cana bînim ez însanetiya mame şaş însanî wisa qenc qarşî me de derketine kurê mesela ew dest mektebê kiriba zilamkî Alman komelay mafî Mirova li vir hene ser zarokêm sekinîn ser kurêm zeh sekinîn qeydiya wê mektebê çêkir kurêm zeh fiş ekê dike topê dike li Tirkî jî dilêst li Tirkî tenê topê dilêst yani qulubkî de dilêst ama bi lêstîkê diçû dilêst li vir çawa hat mehayê xediya wî xistine taximkê lêga dû taximî de ji xwe re dilêze û lîsans danê de Türkiye'de ev jitine. Hani araya Kur'an bileze hicret ke zahji xoşuk dileze herkes memnun. Ligur kesi bahsay netkir ama ligur herkes bahsay netke. Ka beje çima tihini zamanlar. Çima hini zamanlar. Nego hin naba. Zamaneki zaf giran. Je kültüreke je evkeke ematına katına nav kültürke di zamaneki zahmet vakagot yani çava beş araya vega jizaru kare je kare ne zahmete ama je ve kamera zaf vi zahmet ha tebeji az beki sert keve jinemey kurt temu daim sert keve azimline vega mereme ve ne vaka jinana jineme qawatrin ya rasti az bebeji Jiyanê de her awayê de sabr lazım e. Tamam ve ev jiye çebe. İnşallah. İnşallah. Ama evî dikin. Ve çebe. Ama tüm daim ser kevin, ama hep ser vejib kevin inşallah. Te hiç zamanı Almanya dike? Na, az hiç zamanı kodayı git. Ev jî tera lazım e. Ev Yani de mecburi. Ev jiye lazım da arı. Ve ev jiye çebe. Zlamê biçikê xwe ziman tirsîne ez wisa bêjim nizanim çima hate ew jî hate bi min re em bi hevdî re çûn ez û wî keçik bi hevdî re çûne qursa ziman çênebû bi ser nexist lêbelê vêga ji bo îş dixwaze hani bixe te karkê tişkî ji xwe re vêga ser ziman tisekirim ez bêm ji bo ji wan re nebime bar ji min re henekê xwe min dikirin digoyî keçî hînî ziman bê bi te ji ziman ber de te hema piçikî zanî bî tu karibî navê xwe me bêjî ya jî tiştekî ku ji te pirsin tu karibî bersiva wa bidî besît heye min got çima ez hînî ziman nebe ez ê li vir jiyana xwe berdewam bikim ku heke bibe nasîb ez ê li vir berdewam bikim ku ez vir berdewam bikim ez mecbûrim ser zimanê wa jî bisim ez wê jî ji bo zarokê xwe dikim ji bo çawa bêjim ez engelkî nexme pêşiya we disiba zarokêm her ne serxebata xwe bişoxinin enkarim serê kelkî telefon kim law ka werin bimre nexweşxanê law ka werin îşkîm li vir heye ji min re bibine alîkarî bi min re bikin heqêm tune li wan çünkü ez sercar dibêm dê û bavê me jî wisa bûn zarokê xwe re nebûne engel heval bûn yani heqêm li wan tune
ژیانکی خۆش برە دە بەردەوام بکەن برە ژیانە خۆ بەردەوام بکەن نە ژیانە دە زارۆکن برە هەردوو زارۆک ژیانکی خۆش دەرباز بکەن برە نە بمەڤە بن نە ئەو حەوجێم بن نە ئەس حەوجێ وا بن لەڤر گەلێک جاراژم پرسین بۆ کە چاتە مەزنە ماون حەوجێ هەبدینە مگواز تجاری نە ئەو حەوجێم دەبن نە ئەس حەوجێ وا دەبن ئەما ئەم مەجبورم بە هەفدیرە من چونکە پسیکۆلۆژیک وەڵەرەق یعنی بەرسەر ئەس توازم وا ڕەحات بکەم بەهار ji bo jiyana zarokên xwe hemû enerjiya xwe serf dike. Ji bo ew di nava ewlehiyê de mezin bibin, bikaribin jiyaneke biqawîm ava bikin çi ji destê wê tê dike. Lêbelê dema ku hewl dide jiyaneke nû ava bike, hesreta welatê ku li dû xwe hiştiye di dilê wê de dijî. Carnan kolanek, carnan bêhnek, carnan jî temek hêl dide. Carnan melodiyeke ku ew dibîze, wê vedigerne salên berê, wê dibe welêt. Ji aliyekî ve hewldana wê ya ji bo jiyaneke bi ewle ji bo zarokên xwe, ji aliyekî de hesreta welêt dikişîne û weke bi milyonan Kurdan neçar dimîne li diasporayê bijî, ji aliyekî ve bi derfetên bi dest de hewl dide zarokên wê ji çanda xwe bi dûr nekevin. Ez xwarinê xwe dîsa weka ê welat çê dikim lê ez bawerim bi wexteyek bi hesret be belkî tehm jî ne weka wî be nizanim erê tu weka wî çê dikî te dixebitî ser ew dikî lê wexteyek bi hesret be ew jî tehmayê biçî kêm dimîne ez bawer dikim tu bikînekî ama çê dikim tiştê ji destê min dê çê dikim dîsa dibêm zarokêm tiştê ku bêriyê kiribin tiştê welat bikînekî li vir her tiştêk peyda nake tiştê ku bêriyê kiribin ew dikin tiştê ji destê min tê ji ware çê dikim ez dibêm bire ew ji bîr nekin rojê îda ez weka ême ê berê şekir dikirim ji ware ez dibêm bire zanibin ev li welatê me hebû em nafhevdî debûn erê vêga kesî me tune lê li welat em nafhevdî debûn ez dîsa xwarina xwe îdê çê dikim bi tehm bê tehm mecbûrim çê bikim bire zanibin ew heye ba me dîsa dewam dike tiştê ji destê min test dikim ez sêvî dikim ku zarokêm henî wî kêmayî min nîşanî wan nedaye tiştê ji destê min ji ber wî ez dikim ez dibêm bire wî kêmayî nebînin tiştê ku bêriya welat jî kiribin bire bi wî şiklî xwe ji bîr kirin rojekî ku ez herme welat bawer ke ez ê malbatê re ez ê tevî bigîjin me hevdî em ê tev de rûnin civatkî mezin deynin heta sibê vê ji çend roja em ê dewam bikin ew civat ji her tiştî ektir e yanî ji ber çavêm ji xwarin firstir e em tev de hevdî nas dikin hevdî zanin bi dilê hevdî zanin ê li vir kes tune tu kesî naz nakî bilmiyorum yani jiyankî zehfî erê zehmet e tu zanî jiyankî xweşpêşiya te de devam bike ama piştê jî malbata te û civata te heye ew civat tu bikînekî nayê ji bîr kirin Jin zehmetî dikişînin ji ber çi jin zehmetî dikişînin barê jin tim daîm giran e ne tenê ez bêjim dayîkin ji ber wî bi her awayî jin barê jin giran jin di xebata derve de karin bişuxnin dê hindûrû de dikin bi her awayî xwe didine pêş bi zehmetî didine pêş tebê didine xwe û pey de jî erê dibêm ya biqewetin jin ama di wextekî de vêca tu dibê ez ji bira biqewetim an ez xwe biqewet nîşan didim ama ew zehmetî jî jin karin serveherin çi zehmetî be ez dibêjim aslında dönem cana dibêjin jin gereke mecbûrin biqewet bimînin ji bo bin deste nemînin bin destê ez rastî bêjim hinek zilam dixwazin jin destê wa debin dibên bire jinê me destê me debin bire tişkî nekin
برە پێش نەکەون برە سەرمە نەکەون بە هەر ئاوەی زمان بە خوێندەوان بن ئان شغل دەبە کیژان شغل بە فرق ناکە هەنێک زڵامی قبول ناکەن ئەشتر چکی بێژم هێم زڵامێ ساب وی شکلی نەدیتیە لڤر من ئەس لاقن بەکی ئەلا قەیوانە هاتم ئەس ویژی بێژمێ ڕاستی ئاغلە بێوە ئەکوی پیرەک و زڵام بە هەفدیرە دوشغڵن لە مالێ بە دەرڤە بە بە هەفدیرە کارێت بکەن بە بەرچاوێم وەختە ژن و زڵام بە هەفدیرە هەکە ژیانکی بەردەوام بکەن وەکە هەفدینە کارێ دەرڤە بە کارێ هەندڕ و بە چ کار بەگەرەکە بە هەفدیرە گۆ باش ئێرە دنیا خۆشە نە بارانە و نە گەرمە باران بە زاروکتن دەرە ئیرۆ سەر تەژی ما زاروکارە زوو دەرەنگ هەیە شێڤین ئەو پەپاتیانە لەوەر چ خۆشکن جانت بیم ای زمانه بری اکوات نبو هفدینه دیتن مکتوب بون و هفدیتن هیچ نبو يعني تلفون هنگی اکوا بون جتون هبون بحثا جتونات کن دگو ما جتون دابت وقت جتون خلاص بو وقولي خلاص بو اشتغالي جو خلاص بو ویگانا تبساعت اجی کاری مالباطا خود ببینی پیره خبر دی او گلکی باشه یا یکی موتیوت که پسیکولوژیایی که بچی ده هفدی نه دا وقتی سر تلفون نه هر تشتن کاری اکی بیس کرنتنه اشتغالیا هری اکتنه يعني تبيجي ما حنكي خوب هفديت كره وحنك تنا يعني تاني تبيجي تشواي باشي كاتش هي تشتنا هو كدي تكاري تلكا بيجي هفدي حنكي ويشغلي ما بهفديت كر ما يعني بفي عملي خو جانا ما دابا هفدي ما حنك بهفدي تكر او جيتنا لدي ساجيش هرجال تنابون تشتره نو كزمانه بري بچكي دلي كير حتى بچكي يك خوش بيرتك زاروكي مسرجاد ب ابي خوره خالي خوره متكي خوره خالتكي خوره وكا حوال بعمر مازن لي وكا حوال مجهديره حنكي بهفدي تكرن باي هفدي تشونو دهاتن كم لها بجبن فرصتي ببين ام هر تشتي او ام جبات كي خوش تين جا ناجي او جيب دستي مناك هر كس كو بطله تبكينك هي جيانا كنويه ام دبن بيشم وي جيانا خو بخنا ريده قالك جرام روشيم هفدي جنابي نزوكا خو مكتبتي بطليه ناني خو درازي كريم تش مكتبه وجي يرو هر بس باوركم يرو بهوالا ردركت يرو مكتبتنا بهوالا ردركت زعف كيفايتك بهوالاري هوالي جو صح جيتكن جبركوش خوك شكلي كريم بتشكي دشبه الماناجي كاس نزانك ولات كي ديهاتيه حتى انا برسن كاس نزان زماني زعف خوش شويه سري و خوش علميه